大家平安，了解wij tu soa ka teman-teman, nama kajinana sulibat. Saka tu soa ka teman-teman, aurita supui na kainua cemas imazai tua bin atsan, imazai tua yita karan patu jurapuru katu dosa karan, 创世纪10章1节到32节。tu soa ka teman-teman, aurita supui na kainua cemas.ini ka siniwi ciktoa kina carisanan saka kita sepoi nanga kemalu pasu nimazai toa 创世纪的10章1节到32节。ai chua itoa tapurua sulatan imazai toa ita karam pacu jurapuru kato dosa karam vinicikan toa pinare kasususuan noa tevili-vilil.Noa maraka ala kani noya atisan tihan kati yafo saka nutagalu na sumupu imazai toa linojam kitina takamelang toa sinaribatan toa kisinai toa kilibak noa cemas toa inati ngwangwara baca kacawan tayau saka.ai chua masanita la kainua cemas imazai toa 创世纪10章31节。mabana sini pasamarau sini palarai tianutin imazai toa di神的后代各在自己的部落国家居住，各族使用自己的语言。ai chua kai sini wichike imazai toa 创世纪的10章31节。sakatu chua ka teman-teman阿西尼布达拉万达女间族群的新生活。今日的世界是个地球村，不管人生在何处，周围都不再只是单一族群。在这多元的世界，人们可以自在地往来交流，体验不同的文化生活，欣赏彼此的优点，包容彼此的缺点，而不能强势的压迫对方，只能有单一认同。上帝创造的世界如此丰富，我们却常因自己的眼光狭隘，而看不见他人的美。多元而丰富的文化是上帝美好的创造，也是他的祝福。愿我们能在这丰富且多元的新世界中，因着共存共荣而创造出更丰富的新文化，让新世界与新人类族群的故事传承下去。喜那亚将军就说个jaman-jaman族群的新生活。Saka aicha sini bagi menjamdin， 我愿意以学习的心，在新住民与国际移工的身上看见上帝创造的文化之美。Sinaya janudina para loai saka kainuli， 创造多元族群文化的主上帝，感谢你让我身处台湾，有许多机会接触不同的族群与文化。求你帮助我能欣赏不同族群，而不是以自身文化的思考批判对方。求你使我的眼光更开阔，持续看见你美好的创造。奉主耶稣的名求，阿们。Mali-mali tu soa ka jaman-jaman arina kemelangtin tamana inati noa cemas看见上帝创造的文化之美。Mali-mali lana makaya tinana masijua toa sini para luai noa cemas ta kemelangtin ta maraluitin tamana kiliva kenua cemas dan kina mapola timazai kacawan ayakana pasamarau saka mali-mali latinana suliva tu sotiakani adavan 大家平安。